ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hapdeng ka jing ipo iping ka khat Saupra College mairang kalapun kutno ya ka college week jong snem arajar arpulai ya ka balapan long nado ka shitarik unai wing arajar arpulai. Hagani ka sngipen kut la sakilang daw Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba PNCM uba lalong kum ukongsan bat UCM ka himanong klaw upa PMCM le uba lalong kum usumbut kongsan. La pensyongkun ya gani kesngi daki jingshat bat ki jingruai na ki samla puli na ki kenhon baper ha gaba yakini ki kenhon la ainam ha ki kerteng jong ki lom bat ki wa ki bapau nam ki badon hapok ke district kum ka wa kenshi ulom kelang ulom mauthat raishan bat ka wa kri ya ganam best team la yo daka kenhon ka wa kenshi katba ya ganam best discipline team layo daka kenhon ulom kelang. Ki wei pat ki balai don lang hagani kesngi ki kentup yau Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District bat ka Block Development Officer jong ka Mairang CNRD Block ki balalong kum ki kongsan ha ka morning session nalor ki dekhot ka governing body ki nong shakhot ngop ha ki samla puli bat ki nong hikai. Kasomna ke bumi ya ki riu cloud ki riu ya le inde ka galski number plan de ka kam itu ni ukiro sing ubong ka bhaban ya usim banya ka bakal ngadi usim mara ini pandang ya kata ka jinglong ke baskam ka minsim ya le Nasong nasibun mentif kliat sepang kue tirafensir joka hima Saupra hima nongkla Yesus sarang lo ba dangsyan ngainan kawai naga headquarter joka district ke dangsyan maya ko asada mirle ada lagi kungi kena sekolah kena kue di pasal sarang ini baro ijibawan halaka jong ka jaga ke area jong Semoga membunes barang sian nang jawante ya kira Dirosing Memorial Market Complex. Kalau nggak buruk, ya kira nggak a man of action, not a man of words. So si bukan ngajut minta kami akan wanangkan nomor plan. Kan boy waktu ini kawan tu bukan mah. Ladang dan Dirosing dan long kari ini unik malam ladang upastor JJM di Kolsroy mudur memikirkan hanga constituency assembly divide hak naispa ataupun nyau hak mati jom kari India berawai ubri ubatang malai ulah pentongo ya sultan India dokor banwan rai sikshidel ban pene kishnong kital ki hima kishnan girai ki kur ki kha ya balano eu pastor JJM Nicole Soy na ila se na kadapti na ganda pastor JJM Nicole Soy ri hasi yo ngari gadut kana ri uspa no kan sebapai kan berani isi dan do la fille qui policy maker la fille qui legislator bi jogi ngam ko ma ko ala ni de lu ma di bari tamane la da yang mantap di resources jog gajla jogi la da ko mar ko kandeu tourism ha nanda ka human resources ni very strong resources bagi orang kaya do nanda inom kuat Banyo yang jinsi rupiah.
ngajong di parlok padu jingderman habaga iya ke jingderman haga mesin congwe amudlo haga wajah singa islam pilih kairo ini perbor dak kiwe isama kam pas MBA doctorate PhD dia jobless very smart tak tahu yang mampu beriun besar akan mau haba interview yang boleh lagi nominal boleh kali jumpi kali spa tongya kali jumpi kali spa kali jumpi kali spa ibahu kuma bahu kam bahu jam namar berkiran ba nominal haba boleh kal kirong kali spa keperka nak kali payah solution tak tahu ki sama boleh berkiran baru ni haban pai sesuatu capa kata Allah ini belum inang marah yang cinta. Ngeskan bagi sama boleh juga kahar sopra college. Mereka benda kini boleh jadi nangni di bawah mobil mobil saito ya kari itulah bawa kawai.